Ini bambol talsungan bambol talsungan bikin ni kita turun maram ni sama talsungan mai nambong bina ni kuah nambong nanti awa enda sama itu numaka nambong ini nanti akin neta bola singan boleh bina tahu na boleh bina sama cuma nanti awa ngon ni saravi manda kei Vodafone Play na wasini ngona nimbong ikei koe sama bola rara macam ni bikin ni sa anda bocok mai kei kanda na wasini ngona bina go wari ni bina talsungan ni bikin ni Ya bambol talsungan ngoribi Ellison tinay pitang boleh binaka. Ya bambol talsungan ngoribi rokotin ng gita boleh binaka. Leone Lukem boleh binaka tahu. Kung ana professional security service meu sambula sia. Isi bina boleh bina sia macumai. Wili bona kosi. Boleh binaka se mai amba na nomuni sia matal tamu ngoribi boleh bina matangkali. Na boleh bina sia macumai na wasini ngono bina ko Bambol talsungan ni Ratu Kelly boleh binaka magini ni Virtia na boys mai na vivi. Daw siya talsungan mai nambong ibina ni kuah. Wate kini mbalai tamabuan boleh binaka tahu. Siya talsungan ni may bambasingan nambong ni kuah sa mga ni talsungan ni na bukuni itabi nung karapato may may nambambasinga. Nano masara na ital no ni beko chi mai lambasa na noa membola tunga na ken no na sala ida ngonia na fe ni va kinga rido ko gina no motal ko de sa ko saranga ko mena libi ko chi biwa bombola tal tunga bitu sai roko kan bombola binaka magana ni kina kem do sa ngolo tunga ngor me we loku Smallville wa kina bi serena singa bombola binaka mai solobi mai nandi wa kina bi Mikael Willy bombola binata dingu na bole bona sa mai na bugin dinda Na Vitia FM sarava manda, mai na moniti kina vakrombuka, mai na walu nakaloko na vimbongi. Ekotia ni vikemni Vodafone. Catch the Vodafone vibe. Ya kau Vitia FM 92.2 FM na bukungan nanda program ni sarava manda ke Vodafone Play nambongi binakani kuwa bambolo tsunga ni vikemni kede na lenibuno ni sa saratal tonga mengori na Facebook page live ni Vitia FM nambongi ni kuwa o na te kemi ni na moni bito koni na bi toka ni taltonga mai na boini dai na buni no to bito koni taltonga mai na kamba ningo na Vodafone na buni nonda ya wongo ni sarapa manda ngo membola te tunga na app go na Vodafone Play o buno to tunga na bimbongi na buguni app ngo ke ka sanga ni ndona bonua o ba raikina mo sara lalokina ngo ndona app daka nonda bonua na kamba ni lebungo na Vodafone ka yang sarapa lebu na bi yaloyalo so eratu na buguni na patapatango tutal tonga kina na bi TV series so rano sarakina ba akina
na bukuni beka inda bana matatigo kine nongo na kai train sartunga nongo waya membaleta sartunga na nonra sotasota no luveda waya na bukuni Vodafone Deans Playoff ko mena pa theoretico na Singapore roi sarngango nangole kede mai na veimataqali kede ra ikatulu mai na veimataqali so mai na rawa kina berto mai na waswasi mai na tokolau waswasi mai na voliku wakina berto ngana waswasi na diapa mera na mai so ta me bata kile kina so de na ngole taki o de na lutu sumai na nonra ge mai me ba do rikinongo na playoff me na ge wandi te kina o de sana dambe me sana ge wandi te kina tubu ni kota final ni Vodafone Deans ko me na ba de rina madamengo ia na kena saravi na ngito na madango me te mai na under 14 me da ni na under 19 o ya ona raunio sarava live sarnga na Vodafone Play dua ngana bunua orone sarava live kina senga lindo tala bona mon le re mai kina ko ngango na Vodafone Play ortona be tamba tiko kina na ortunga na kena ndau mai na tamba ni Fiji TV ratau toka ratau somi bona Vodafone me ratau bolongo weekenda na bukuni ngito so wa theoretico kana wa theoretico na rara na HFC Bank Stadium na moni madango Vikador nondoru takongori no motimba mai ni na somi vida mbeka na keni sau ko ngo esanga ni mesa na tunga mesa na balabutu na ngon no musosomi duanga na singa osoma orone bitanga $1 ndonga na $1 sa ko sarnga no muslim na mo Indonesia utsinga mia mai da batal tu ke nge besar lalo tale na dotala singa no motingo lo manitini karone yawa ese rosul kabana yawa na mo lo man Indonesia ngo rawuchi mo no ngito ranyo sarlalo tal toka ni wale lengor iendo nganandola na nomu stream se na nomu sarsara na lomani indo nambu ngena nanda programu na itekitakinga mo na lomani programu god ni sara manda toka talangor ni to Facebook page sa nabitol tonga ni kina bida na lo karabata kili taltunga na lomani lori taltunga lomani bata ni Vodafone Plengo ranyo saraba sarnga na mbongi ni kuwa se na ngono sabanga o sa upload takikina na bukuni program ngure na Vitia FM sarava manda mai na moniti kina vakarombuka mai na walu nakaloko na vimbongi ekoti ni vikemni Vodafone catch the Vodafone vibe Tabile manda nangunungo sambo refreshing va hey ya wambole talchunga ni bi chale mbole binaka mai no Sorry Town Council Depot mai manoda teta ngoli temo mbole binaka menge ya mbulare tau Wambula chuka ningo rebe teta ngoli temo mbole binaka menge ni mngani kina rutona timu ni Mbua Central College under 19 wambimbinga be chone koroituko tabula mo ndamambua ma ndaulako mbole binaka matangali ya kanisi koli na itini mbole binaka bale buna sia machuk mai sai turanga lubu mbole binaka mai buna niu mai serua nabi randuba na numitingani kina irangoni na kele sia machuk mai nele soni meni Silandi na bogindindai mili mbola tonga ndo mbole binaka megena ni miwalenga ina excuse me o Sicilia o mili nanduna lambasai koni si ambaki mbole binaka nita ne mbole binaka megena ni mangani kina veiga kemueli atabilisi tsosiaba sokoni valoro nambua jen mbole taki mbureta mbole binaka mere andi lubu new matasere mbole binaka wakin bi maika tawaki mbole binaka batenga sergo be anongo vuvale we tobu lebuka bolau wa mimbinga beroto na nongo ba sitonia tay bungolei tay lewe nambo ni ko jen mbole taki mbureta mbole binaka mingani kina nabuloa mbureta bolau sombo na vuvale na mbole taki verata yawo na vuvale ngo lalanda bui avimeleki mbole binaka mai nukuloa mai mba menge nani mingani kina be turanga tau malakai lena mba se yala taki mbole binaka mai mata ni moli nodo rewa mogi driver se moji driver mbole binaka tau go makra seka sinio samu menge nani mingani kina kita una operator i traffic lautoka go makra seka vekemeni na sama chukuma ya nambongi ndinda jawi report mbole binaka mai tutu mai tabiuni rokoratu tela tabo mbole binaka wakin vei triza zara mai na bolau mbole binaka tau asiborosi motewe mbole binaka se mbole binaka chu na bole buna se muchuk mai na mbongi ndai akan nisi kola nitini mbole binaka menge potenga be communicate na marama ya na benga rabitiko ya na tarbale ninga sinibuli na motorike district school bina bale bukai na bale bukalesi sau malumu mbole binaka
me ni mengani be tamai tukini e watu balabu na bosa tina tukini ngango e bena ni mitingani ene roro ni wanga buka mai nandi isa anda na bana lanu lewa Apolonia mere bola bena ni mengani kina ve kemondo be tamani bo bimbi berto na lebe muni Lucio pet ke lani e na mbongi ndai wambola tolto ni biamilia tuitai no bola bena ka mai serene me ni mengani be Katarina Stevens Sita Lewis Simeli Mbekani Moli Zip Steven Vilibo Wakina Philip Frollo Tunie Kali kasa ko roindo mula bina migina ni mingani kina na sosiang kona tingangor may top line ngor may low toka kamiliali tangida dan mula bina kanita isa na bakilay to kana munin rakini bakut kundu to may to na uda bakilay sal to may nambudambuday ni ko matiway mula binaka may raki lebu may sinatoka tinay hindi bale ndo mula bina mikino ya isa bina bale butaw na siya mo chukmay tinay hindi bale Alpha Hat Shah mula binaka sir. Thank you for joining us this evening. Hope to see you again and send some request dedicating the song to the family members and all. Nani sending bola ko may sobo mbola binaka may narere analisa nakata mbola binaka alumita ma may serene ayaw alumita ma. Bakit na bitay tu si Sabatini ang mbola binaka may lobo may ngaw wa binata wa ni binata to ni bikim do kay Ben Valentine bola binaka may MGM High School e batuanga bena ni minga me biase li Merlita Luisa kay palo e koronivuli kini chochi salambongi bola bina migena ni minga ni kina na Lodala Island na genga ni Grog na hall na ni sendi bola ko may sobo migena ni minga ni kina be meroni vula kay around nrua ngango inarere serwewe lebum du bola binaka may bukama may asawa Arieta dau bola binaka ngai Kuata Street Simla na tu ka family ba mimbi nga betukana Misa Leone now pay kay Aida enam boni ko den junya bundi buaka bola binaka lendua na gomo bola binaka tavingo may volleyball beach resort may rekita kaya sa kimo misara saranga kimo misa bukan rukai na itamba may volleyball beach resort lina rarokoliwa bola binaka oji na bale bina siya matsuk may wani ni binatal tunga ni bekem ni Israeli tiko na iwalu mbola binaka magani mangani kina bekem ni kede na ngone ni vunuku muala may law sabana ni binatal tunga ni Amelia tuitay mbola binaka may Pickhurst may Serene kalikasa kuroi no mbola binaka obi o kalyo ba nga ngoe na FSC lotoka ayawa sala lo mental tunga ni bekem raw na mbongi binani kuwa kali batiki kasa wari ni binatal tungani kale si sa malumo mbola binaka lama ni korongore numbu ya nitu na bosa ba mibinga be nene kuru ke ya taka ba mibinga be koko cho buni mbombo ya kala beti tangi te mbola binaka mai saweni nga mai lo toka na mbongi ni kuwa aba ni binatal tani bikem do na mbongi ni ndai mai bangar ni balu dola bina magana ni mga ni kina be taivua na timi ni ngwali mabua ngonga me mabua wadu ni binatal tungan me mabua na mbongi ni kuwa analyze na kata mingine ni minga ni kina wakini chochi ulile solitiko na ya ule we na mbongi ni kuwa wadu ni binatal ni kini chochi na mbongi ni ndai na nomu ule soni nitaki nina labe direkta labe kama wabuli barong wale wita kina na wakina be ya tina ya ima moi mbole binaka tau na bole bole siya machukmai kaben taru bakathengu mbole binaka migina ni minga kina matasinga namba ono ndabu ilebu ngarabiti kuna matasinga ni kuwa wepano ni binaka teni kemni na mbogi ni kuwa na buku ni ngarabi tal tongor men ndabu ilebu ndabu tu men ngarabi tabi men na mo irana ndabu nuai lauki mbole binaka turang ya kaben taru bakathengu kabe mathongo na no mundo usota na bunuku sa visuri tunga ni bekem ni na vitoko ni tungo ni bunuku o kem donga na ilulu ni tokotoka ndo sana ngele mateken to toka ni kina mbole binaka loki kringa na serbe ngena ni mitunga ni kina botenga kina bekem do barong sar chumingo mai kabramata Sydney chobedi chonadani pena choeli oropate fatai wata keitoni tamai den kalawa mai ruku lebu ko bolo dombole binaka mai ruku wano ni binatal tunga ni roko ratu te la tabu mena na mai kina maramateta rokombuli kena nono vuvale ke sale me mai kana mai lami ke kele rai riwaye Joey report ndo bole binaka mgena ni mga kina matuvale ne Ian Rossi si Orlani Rossi
Vika, Sia, Maggie, kei wati so ni pabimbinga be ya waisia brown e Luthala Island ngonga e tutu tabiuni. Chane ngila walu, mbule bina katau, na wale bina siya mchukmai. Maria Krishan, mbule bina katau, Maraya Neibongo, mbule bina bila nimitinga ini ngor me Okalandi me Nisilandi, ayawa. Kaventar o kem ningor bilinga. Kachi. Ya sabani ni bina taltunga ni bi kem do ya wa mimbi bi kem ni kedra turana marama ni siya mchukmai. Kaya na magital to kamay na bunon da program mo ni Sir Repo. En doon na nguna leka-leka nga mayongo. Dapat ako kaya nanda yawo ni Sara Manda. Kay Vodafone Play na bong nitay na magatal tumay ni mata. Kaya kalabay titang itew. Mikitaw na nimitala ni Sir Ngor Meg. Wata raw nandruwa kay Kaloy. Isa pa rin